Kakenhun ilakai football jong kalum niwar sport club kalayok sendon banra ekanam ladu jong kalumpung ilakai football karib hoi league arjaka khandai. Dak bapelimno ia kakenhun jong kasunidan sport club dasiko lanot. Hakajing khun ya ka final kabala long mentagasngi hapo kamadan ilakai jong kasnong umdihar. Kini boro arkenhun kibala poi ka final jong karib hoi league kabala penyat dakarib hoi district sport association. Kini kikenhun kibala long kum kiladu nakamau hati zone. Hakajing khun ya ki zone level jong kane kalumpung bara ka final round kini ki arkenhun namau hati kila poi ka final bakajing khun hapeng kini ki arkenhun kalalong sisa ka baitnat bat ka bayak haj bormet bha kabala pun sok siru sikadei ya ki pajba nong pekai ki balawan ban kersan ya laki kunhun ya kane kalumpung ya kai football jong karib hoi league aja ka khandai lawan ban penhap perdano mentagasngi dau ba bante dor lengdo menteri katanat ilakai joko sarkar jela kumukongsan hakajing don laru uba meral bonds MLA kanongpo constituency uba Jason Sokmi Maulong MLA ka Umsning constituency uba Charles Mangar MDC ka Mahoti constituency uba Balajit Rani MDC ka Nongpo constituency uba PM Merbanyang DSO ka Ribo district Lembat Kiwe lala ban pun urlong ya kajing angnut jong kipai ba khamtam ki kunhun ni lakai football beper jong ka Ribo district ki bala angnut la sisnem tam bakari boilik kan ki imbyang namar kalajak klub kumba sisnem EA Henry Day mentau snem daka jingyo i jengai daki nongilam ke RBDSA kuntup nadu uba RB Shadap kum presiden uba GS Shadap vice president kinokit kam ke football committee kuntup ya uba P Nongrum kumu chairman bad uba Banlum Lang Lengdo kumu secretary lembat kiwe balala ban pelong ya kane kalumpung lakai football keba ipu ipeng bad ka basongkun hakabala penyait ru ya ka final mantagasngi katkum ka standard ka juk menta hakani kasngi la ai mensimru ya kinongilam ke RBDSA dauba Meral Bonds MLA kanongpo constituency hakaba ulano senyang nala kapla hadu silak tengka syakane kesenjuk nakabenta bakanla ban pentulun yakikam syakri paiba hakaliang ban kentiu yakikam elakai sport apo ka district badru kum gajing kersan nakabenta karib hoi league hakani kesngi la samru ki kusnam hakaba kalum niwar kalayo ban khung yakasong pisa kabasan pho hajar tengka bat ka trofi kasoni dan kalayo khung yakasong pisa kaba arpsan hajar tengka lembak ka trofi RBDSA kala samru yaki kusnam shimet ki bakuthup yakanam kum umos promising player palara dau samlan rempei top scorer lara dau ki ronghang ubalayo benthem hadu khalai gol best goalie lara dau ribok lang bat ka player of the league lara dau daminut nongklau Semsar.
Kali ini kesini kabakadu jong kali kari balik kabang sedang arbnai siteng mensua. Kali ini kali kabala sakut harus dalam araja katra. Tinggi asyim ya kali kabenta bansu pendek. Buku presiden ngasyim ki haka sitarik haka laifotarik jong Januari araja kathendai. Temita dan kumbah apa khendai benai. Nila ya bersang berpendek di kikam satem. Kawin di kikam satem kaba khrautam kaba hetam kali ka ribolit. Baka simpul kre ya kali nila su penlanggit ya ke kaba kibor kiba mensua kila pendiam. Tengila subut ya kata habisau kali kizur. Jongka ne hak napo jongka RBDSA. Tengah bersang berpendap ya kini kilakai, kendai berdiri tuli kilo dikim kimuan hagan ekari boleh, hangne hagan nampu zon kiron sam saupo tuli kitim, housing kipoi arbunyo tuli, ka bolembong kipoi arbo tuli, ka mawati zon kadon kendai tuli. Kalau suasana dunia semua jadi kalau bagi lagi saupo ki arbunyo Kiar bau kini orang syakane ko finalis. Kini orang kini ki hendai lagi tim nagasun nama wadi. Kata kene ka sonidan bat kalumbiwa. Songi thapti baro namada kene ka jula jong ni tim manpo syakane ka tenan. Banyak por ya ketinggalan gedung utrai kerat iyo itu sunpreng kebetrian kebejem uslap ukhemhat railat bala mikrmen bagi niyo itingle kai ke internet generasi habang iyang ngagani kersan banpet saudong ya gani ka madan habang apai sedin habang apet ya kini kiri orang ba kinong yelam kibalaju butin ya kari boy district sports association naru isnem ke batam mencuat kalau ngike ke besokran bani i berban saki hagani kapor ya gading lanang kiu jong ka RBDSA kumno ban organize kumno ban penyihat kumno ban penolong ya gani ke problem kan klar lagi hagani kapor nama bagi por di sini di pemencuan kalayo ilat hagi por di waktunya bani lang kum uwe na ki official hapo ka RBDSA Hai por barit graduate bersang bersakri Islam araja pra ada thangai aru araja khagui betu but kalau ke basokna bani hak ni kapor ba ka standard ka kom perlong ka kom organize ya kini ka program kalau sisa ka beri ban ID nero kano ka pencemen ni ka mesim ke ka hawi ya kini lanan kiu ya ka standard ka pemilih kai ju dikim berher lagi south league zone kiba RBDSA ka pemilih kai jelayo bersaki ka tul ka dia ki por ki ladap ni sisa ya ki kun sama jo gadong ka than di dungi bagla nangmi na to pos ko bat ko magalong ni ya ka kompernya hagani resmi ka final ka kom organize ni lalu presiden secretary ka official baro ang football committee along sisa kabani dewan ID biro yang akan appreciate ini ya kani berkom district kajungi kajulong champion na state level ro bakalong di sarong na kamara kajungi ro nirangkam ba RBDSA kinang tray menang pun fund hagi por gonwan nalor bi organize di football hagi zone lo fair nangi scale hagi por gonwan kinang permis di way di zone
nang bakanya ya gitu kitim di momio berwansim benta ha gitu di zone ki balanda pan pelong di south di zone kiranggan sibun kitim ha bagayo penekran kirang ong ba ikwa wansim benta tamba ka kam dengai ke jaka ka ba pelong nimdala bermuka dater tinggal apil di RBC dari dia terlang rengka nagalian juga ang beli nga kloy banya dan rengka tadi banya ai ke dia snok tilang katol nagalian de nga nang bagani jing priya ke jung pia kari boiling nang jing priya jung pi ban sei ya atlet prepare ban sei player basketball ban sei ya ki nongila kai ha ki kickboxing ha ki judo dui kinang bun kini kita sport di bagi kun samla de bathem boy jungi kilong gi tujuan song kisa sibun ngami wala balai pero silak ka kung ngin ay sura nagalian dinaya ka arbu Kuli sibun, kuli siadang. Wai ada kami nak. Aso komen, anong ipi, mana kapor, habangawan sa handi boy. Mulai beli sport, batiway de ibenta. Bagi nong mikmat, ilong tubejedan rekat lang. Bersenran lang ini, bektre bekta bekit nakabenta lestit, nakabenta kumlo. Bagi nang lah bertulung itu kam. But hanging ilan lang iba meron po iba lang iyamalin na po lang po iba Jason iba lang iyamalin na po umsing conspiracy but anot kidon iri orang ba kinong mikmat jong ke PHDC iba rani mga jikendo na po siya po but kumjo kidon lang iba Charles Mangga iba lang YMC jong amauti Ibig parok yung mga ito. Laslan ba? Ba't nasukuman ba nung ibi? Ba kaju, kakerta, kadiniyatam, kandiyak dun sa chis niya masdan. Minong bikmat bangkit, dan ba ikakam dun ba? Sukuman ba bang ito lang kumdi? Ba't na next kan? Bagat handi boy, yung magating start yung pagkipad ba? Ba't jet ikinong bikmat, ikibarang biyang kumdi? Na next kan? Ringkat, kadiniyatrain lang. Ba't na, bangilang naman itong tamban nga mata kapatay nga lakot gilon kang dungi nga try dungi nga try kan kiyo kanya siya pran but nagaliang ka nga alas sukumen banilan bentaban saki ya gani dito nga kay na kapalang artli kitim but nga next kam bagoy latin ka sa long kalato but ini kitim bro artli kitim nga no kiday na po kathan mawati na siya tayo. Mawati conspiracy. But, isukuman ang niro kung iban lang pa. Iriw lang ba? Nagatan. Yung officer, iba peace, iba lang DSO. But kumjo, nagayang design bahalang. Iba lang ni, President Secretary, kat iba lang. Naso, manay kublay kulong lang ipinda lang baro. But hamtam, ya kipat ba kibawan bansaki bat kercingan bat ay mesir ya kiri nadu kilong keme kilong pa ikon samla bat kihat kibare bat ay kublai kirpa ya ka river district sports station kilaplian bat kila yakat banidan baniwer lang keme mata resmi kublai shibun ya kading sugaw ka jongpi bagading kwa ka jongpi baganidan lang keme ringkat but the next come bagi ai baro kijing tumu kijong ki kilong bayad baik na nanti but nakwa ban pagkamawi pindi mga sekran mga sekon baga jinila kay football kadai kajinila kay kabang ikot ako state yung kadai ka number 1 sports syakat balay syakat bawan syanong kendong lani syasal siya makandong kanu ni igay badon ke jila ka tuwa hamtam lelay katno bahapo Riboy district gala ban organize ya kani kali kami isyongkun bat kabajak macam ka Riboy district kamde itang wakni clear hari kelawan ra muram ya state bahapo Halimabun, umday tang football, hakiway bentaru, hindi kaya disiplin, goper.
Banyalang kerang ngadang ong sisian makawan. Banyalan benta. Banlang kung jibgas na kabenta ka inter-district sports ka mapulong na ka office gani.